Ke Indian Youth Congress IYC ke kinhun samla jong ke Indian National Congress kelapin bena ya ke jingjit khot bat sing bhalang ke badon history hamigalaya ke bapin I ya ke jingkala ke bakraw ha ke jingjit ikinoyalam ha ke san perthai ya ke election in pelong ha ke kerdan jong ke ying dor bar thawan district bat jilla da ka thong ban ithu ikinoyalam ki bathmai ki balapin ki de ki samla Kini ke sinjam ke yaha bat ke jingthmu jong Rahul Gandhi u president ke AICC u bekershan ya ke jingpin kela ya ke sinchar paitba hapo ke sing Congress khamtam ha kitanat samla jongka. Ke election ke thmu ban penroy ya ke jingitrelang ha ke san perthai ke ba ailat iki samla ban thaudur ya ke lawai jong ke san perthai hari India. Uday Bhanu Chip National President ka IYC ula banjur bakini ke rukam trekam ke thau ya ke juk ke bethamai ha ke san perthai jong kari India ha ke ba kinongelam kidei ke belajiet bet de ke dekhot ke parti ke benta jong ke jinglong dekhot jong ke election kan ailat iki brio shimet ban penrung kerteng kum ke dekhot bat ban wat ikinong kershan ban pensuk ya ke jinge shim benta ke IYC ke leplat paitba ya ke wit IYC mobile app kabala ban yo habaro artli ki platform Android bat Apple kabala ban pinsuk ban soy kerteng bat ban don benta ha kini ke jingkala ha ke san perthai kini ke jingthmu kalong shibenta jong ke jingekhi ke bakham he ha kari ban pensluri ki samla ban ye shimenta bat ban long nongelam hapo ke san hima sima jong kari India भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव पदाधिकारी की तरफ से आज मैं मेघालय युवा कांग्रेस का मेंबरशिप सदस्यता अभियान लॉन्च किया हूँ गारो हिल्स में। और इस बार जो यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप होगा पूरा विथ IYC एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। 18 से 35 साल के युवा हमारे मेंबर और कैंडिडेट बन सकते हैं। मेंबरशिप जो है नॉमिनेशन जो है उनका आज 9 बजे दिन से स्टार्ट हो चुका है, जो 20 तारीख को शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी नवंबर 22 से स्टार्ट होकर 24 नवंबर को तक चलेगा और फाइनलाइजेशन ऑफ नॉमिनेशन 25 नवंबर को होगा। उसके बाद इनरोलमेंट का प्रक्रिया हमारा जो है वो 29 नवंबर को स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से, जो 15 दिसंबर को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। हम सभी मेघालय के युवा साथियों से अनुरोध करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी में जुड़े और राहुल जी के हाथ को मजबूत करें।